Pozdravljeni. V takem času smo, da se bomo družili torej na tak način, da bomo skupaj v nekaj naslednjih minutah, v kakšni uri pogovora, skušali povedati o rečeh, ki se nas tičejo, ne glede na to, v kakšnem času se nahajamo. Morda je v tem času zgolj še toliko bolj pomembno govoriti o tem. Torej, veseli me, da smo se znašli skupaj pred ekrani, če ne gre drugače. S pogovorom bomo skušali najti nekaj dodatnega znanja in vpogleda in tako obeležiti tudi 25. obletnico delovanja Centra za preprečevanje odvisnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Mariboru. V teh letih so zaposleni prehodili dolgo pot in kot ste lahko slišali v uvodnih predavanjih, zdaj pa je čas, da počasi dodamo še nekaj več besed, nekaj več znanja, vedenja za vse tiste, ki se z otroki in mladostniki srečujete strokovno, torej v službi, ampak vem pa, da seveda večina tudi doma kot starši. In zato smo tokrat k sodelovanju povabili dva strokovnjaka, ki se ukvarjata s tem poglobljeno, praktično vso življenje, na bližnjih strokovnih področjih, in sicer izredno profesorico, doktorico Hojko Gregorič Kumperščak, doktorico medicine, specialistko psihiatrije in specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, ki kar zadnjih 13 let vodi enoto za otroško in mladostniško psihiatrijo Klinike za pediatrijo UKC v Mariboru. In pa seveda tudi dr. Zoran Milivojevič, ki je psihoterapevt z dolgoletno prakso v individualni, partnerski in skupinski psihoterapiji. Bil pa je tudi prvi, ki je v vzhodnji Evropi dosegel najvišjo stopnjo mednarodnega supervizorja in učitelja Mednarodnega združenja za transakcijsko analizo, kakor tudi Evropske asociacije za transakcijsko analizo. Počne še cel kup drugih stvari, najverjetneje pa ga večina pozna tudi kot avtorja mnogih strokovnih knjig, s katerimi si pomagamo tudi v vsakdanu. Pisal pa je med drugim tudi seveda o tem področju, sploh ker se je s tem ukvarjal na začetku. Igre, ki jih igra narkomani, je verjetno ena od njegovih najbolj znanih knjig, ki se tiče prav tega. Oba dobrodošla in pa pozdravljena. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Znašli smo se torej tukaj o priložnosti 25-letnice delovanja Centra za preprečevanje odvisnosti Maribor, kar pomeni, da se z drogami v tem okolju, v našem okolju srečujemo že zelo dolgo, ampak da se jih tokrat lotevamo tudi na tak način, da skušamo kaj preprečiti. Pa bi morda za začetek doktorica Gregorič Kumperščak rekli kakšno o tem, kakšno je sploh stanje, o tem tudi predavate v teh dneh. Torej, otroci in mladostniki so v času pandemije izpostavljeni mnogim izzivom, ni jim enostavno. S čim se srečujete vi v vsakodnevnem delu? Ja, lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Čas covida je res prizadel otroke in mladostnike, tako kot tudi odrasle, na zelo poseben, na zelo nepričakovan način. To, kar mi v vsakodnevni praksi vidimo, je povečanje nekaterih duševnih motenj v tem času, predvsem duševnih motenj, kot so depresija, anksiozne motnje in pa tudi motnje hranjenja, predvsem anoreksija. Je pa treba povedati, da so nekatere od teh motenj bile že v vzponu pred covid časom, tako da se očitno kot družba že nekaj časa, ne samo zaradi covida, ampak tudi pred covidom, soočamo z nekaterimi spremembami, ki res globoko vplivajo na vse nas, tudi na otroke, tudi na mladostnike, kar se odraža tudi v tem, da so duševne motnje žal v vzponu. Če hočemo v številkah, naprimer pred covid časom, zadnjih 20 let je vsa statistika govori, da so se duševne motnje pri otrocih in mladostnikih povečale za 65%. Torej že pred covid časom, zdaj v covid času pa se temu samo še nalagajo dodatna povišanja. Seveda, če hočemo razmišljati o vzrokih, je potem mogoče to malo širša diskusija, ampak številke so take. In številke so take, pri katerih moramo biti pozorni. Vendar pa lahko v tem kontekstu govorimo tudi o odvisnostih. Odvisnosti je več različnih tipov in verjetno se z različnimi tipi odvisnosti srečujete tudi vi na vašem oddelku v tem času. Ja, če zdaj ostanemo v covid času, bom rekla, da kar opažamo je več psihotičnih motenj, ki nastanejo zaradi uživanja psihoaktivnih substanc,
predvsem marihuane. V resnici je tako, da že mogoče zadnjih 5-6 let, torej to zajema spet čas tudi pred covidom, praktično ne vidimo več psihotičnih motenj, ki ne bi bile povezane z uživanjem psihoaktivnih substanc pri mladostnikih. Veste, da je mladostništvo obdobje, kjer se začenja tudi ena zelo kronična psihotična motnja, shizofrenija, ne? In še nekaj let nazaj smo videli mladostnike, ki zbolevajo za to boleznijo, ne da bi uživali droge. Dan danes pa večina jih pride s tem, da že imajo neko anamnezo uživanja drog, kar pomeni, da vedno več ali pa vedno mlajši otroci in mladostniki posegajo tudi po drogah. Ne bi pa mogla reči, da je zdaj teh psihotičnih motenj v času covida več, kakor je bilo v času pred to epidemijo. Kar pa v resnici opažamo, da se prav v času covida zvišuje in je verjetno, se lahko gleda tudi v okviru odvisnosti. Po eni strani je pa anoreksija nervoza, ne, ki ima dost v vedenju, v simptomatiki, dost podobnosti, naprimer tudi z odvisnostjo. Te številke anoreksije nervoze so se pa res prav v času covida povečale. Dejavnikov je mnogo, torej zakaj pride do različnih tipov odvisnosti. Morda o tem prav z vami, dr. Milivojević, vi ste se ukvarjali s tem. Pravzaprav je začetek vaše kariere, če to prav vem, nekako povezan prav z delom z narkomani. Ste se začeli s tem ukvarjati in ste temu posvečali večino svojega časa. Da, mi smo kao jedna grupa studenata koja je radila naučno-istraživački rad, studentski, da kažem, rad. Pa su nam svi profesori rekli kao neće oni hteti sa vama da sarađuju. Imali smo jedan dosta dugačak upitnik, recimo 115 pitanja. A onda se ispostavilo da su baš želeli da sarađuju i da je to trajalo, taj intervju recimo po 2 sata. I onda smo shvatili da kad nema te barijere mladi sa mladima, da se oni otvaraju i onda smo shvatili da studenti mogu to da pomognu. I onda smo napravili jednu grupu za resocijalizaciju zavisnih od droga, koja se uglavnom radila na resocijalizaciji apstinenata. Znači oni, jer znate, ako je neko recimo 7-8 godina na toj sceni, onda izgubi socijalnu mrežu. Zašto? Zato što je eksploatiše. Znači prvo su roditelji, onda prijatelji, pa posudi novac, pa ne vrati, pa beži, pa se onda to sazna, pa ga izbegavaju. Ostane sam. A onda uđe u tu, da kažem, narkomansku scenu i kada postane apstinent, onda je nekako u nekoj vrsti socijalnog vakuma. I onda smo mi edukovali studente, znači jedan takav, pa jedno 5-6 studenta oko njega, pa kao neko, da kažemo, terapijsko druženje. Znači da prebrode tu neku fazu i da se uspostave. I tako sam došao u kontakt sa tim. I ova transakcijska analiza kojom se bavim, ona ima koncept psiholoških igara. Znači, evo daću primjer jedne igre. Doktorka Gregorić, jeste vi probali neku drogu? Sad ne morate da odgovorite. Ne morate da odgovorite. Znači, bilo šta da koleginica odgovori, to je loš odgovor. Znači, da, probala sam, aha, i vi ste, znači vi uzimate, pa da, svi uzimaju. A šta ste probali? Pa sad, naravno, sigurno to nije heroin ili nešto slično, nego je možda neka marihuana i tako dalje. Samo marihuanu? Pa vi nemate pojma, sad ću ja da vam objasnim. Znači, odmah on autoritet uzimaoca i tako dalje. Ako kažete ne, onda on kaže, ne, niste probali, pa kako možete vi se baviti ovim stvarima? Znaš, nemate iskustvo, nemate pojma, I sad, naravno, vi možete kažete, ne mora psihijatar da ima šizofreniju da bi lečio šizofrenog pacijenta i tako dalje, ali najbolja stvar je u stvari taj metakomentar. Znači da vi, šta je metakomentar? Da komentarišete komunikaciju.
I onda kažete, eto, vi ste sad mene to pitali, ako ja vam odgovorim da, znači to, ako odgovorim ne, znači to, ali pitanje nije na mesto, bla, bla, bla. I na taj način ih sprečite da vas uvuku u tu neku svoju logiku i naročito ako su preventivna predavanja. Znači, držite predavanje i znate kako, recimo 30 mladih i sad u prvim redovima su pifleri, da tako kažem, znači onako došli na predavanje nešto da čuju, ali su uvek interesantni oni zadnji redovi. Znači, tad su došli u stvari ti koji su problematični i kojima ta predavanja najviše trebaju i onda od njih često dođe neko ovako pitanje koje je nezgodno. Tako da je to sistem raznih komunikacijskih, da kažem, obrazaca ili uzorcov koje se ponavljaju i to je nama bilo interesantno i onda sam ja počeo to nekako da beležim i tako je došlo do te knjige. In če smem vas samo toliko prekinem, da morda na kratko strnem to, kar ste povedali, morda še katerim mlajšim, ki nimajo toliko stika z jezikom. Torej, gre za to, da je seveda dr. Milivojević že kot študent seveda začel z delom z narkomani, takrat skupini, kjer so začeli torej delom predvsem z abstinenti, kjer je skušal na nek način za svojimi kolegi jih nazaj integrirati v družbo, poskrbeti za njihovo socialno okolje, ki ga seveda v času odvisnosti izgubijo. In na to pravi je pri tem seveda opazil cel kup različnih iger, ki jih igrajo narkomani, seveda v okviru transakcijske analize, v kateri je tudi napisana ta knjiga. In tako je med drugim tudi dr. Gregorič Kumperščak povabil seveda v eno takih iger in demonstriral jasno, kako hitro pademo v igro seveda tega, da lahko začnemo z delovanjem v smeri, kjer za nas seveda ni najboljše. In pravi seveda, da je takrat najboljše nastopati z meta komentarjem, torej komentirati komunikacijo, ne pa odgovarjati na vprašanja, torej da ali ne, vsak odgovor je pravzaprav takrat napačen. In potem je seveda po stališču tega nastala ta knjiga, tako čisto na kratko. Ampak vendarle, to je bil zgolj začetek tega. Vi pa kot psihoterapevt, če govorimo o tem, kar se zdaj dogaja v družbi, opažate verjetno različne vzorce. Da vas vprašam drugače, vi se srečujete, dr. Gregorič Kumperščak, z kliničnimi primeri, torej za tem, kar pride k vam v prakso že praktično na koncu. Pri vas v psihoterapiji pa verjetno vidite ljudi, ki imajo tudi določene nagnjenosti. Ali obstajajo neka tveganja za to, da se v odnosu starš-otrok prej razvija odvisnost ali ne? Znate, to je veoma kompleksno. Zato ja se između ostalog počeo sam da radim superviziju u Zavodu Višnja Gora pre nekih 25 godina i onda u nekim drugim zavodima i tako sam ušao u domen uzgoje. Jer, znate, na psihoterapiju dolaze fini ljudi koji su često preterano socijalizirani. Znači, vrlo ljubazni, socijalni, koji imaju problem sa tim super egom koji je veliki, koji je često toksičan, imaju lošu samopodobu i tako dalje. U zavodima potpuno druga slika i strukture ličnosti, znači tamo su, da kažemo, nesocijalizovana deca i mladi. E sad, u čemu je razlika? Promenila se paradigma uzgoje. Recimo, ako kažemo da deci treba ljubav, pokazivanje ljubavi, što tradicionalni Slovenci nisu radili, i treba disciplinovanje. E sad, kad pokažete ljubav, onda u stvari vi kažete ti si meni vredno ljudsko biće. I onda raste samopodoba. Znači, dete dobija potvrdu da je ono važno, pomembno i tako dalje, ali važna je disciplina, jer decom upravlja ono što je Freud nazvao princip ugodija. To znači da dete veruje svom telu i ono što je neprijatno, to je za dete štetno, a ono što je prijatno je korisno. I sad, znate, ako su to glad, žeđ, potrebe i tako dalje, to je zaista tako, ali onda dođe mama i kaže pospravi igrače. I onda tu nastupa konflikt, jer dete misli da kada ga mama tera u nešto neprijatno, da ga ne voli, a mama baš zato što ga voli, ga disciplinuje, jer ono što je cilj, to je da se dete dovoljno socijalizuje, da bude samostojno, znači samo stoji tamo za nekih 18 godina ili nešto slično, a ne da se dobro osjeća, da bude prijatno.
I sad, recimo, ako ja mogu malo da komentarišem, slovenački mentalitet, tradicionalni Slovenci su imali formulu disciplinovanje bez ljubavi, rezultat su bili zelo pridni ljudi, delovni, produktivni, perfekcionisti i tako dalje, koji su ostvarili svašta u životu, ali nisu dobili ljubav roditelja. I onda kad oni dobiju decu, onda toj deci daju ono što oni nisu imali. U ovom slučaju ljubav. I onda kad mama kaže pospravi igrače, dete neće, ili mama mu nešto ne da neku želju da ispuni, onda dete pada u jok, udara glavom o pod i tako dalje, i onda mama to gleda i osjeti krivdu. Kako sam ja to mama, kad je moje dete očigledno nevoljeno, nije srećno i tako dalje, i onda mama popusti. Tako da sad imamo dosta raširenu novu paradigmu uzgoje, a to je ljubav bez discipline. I sad šta su rezultati? Rezultati su deca koje nisu dovoljno socijalizovana i kojima upravlja taj princip prijatnosti. Znači oni žele da uživaju, hedonizam, pa imate čitav niz posledica, ne žele da odrastu. Znači, detinjstvo je čarobno, usrećuju me mama i tata, baš je divno. I sad ja treba da odrastem i ja da se mučim i da radim kao oni, znači mnogo da radim, neću, i onda na razne načine se traži užitak. A šta su droge? Droge su u stvari supstance koje utiču na emocije, koje uklanjaju neprijatno osjećanja i koja izazivaju vrlo prijatno osjećanje. Tako da taj otklon ka hedonizmu u zapadnoj civilizaciji je u stvari jedna podloga na kome u tom socijalno-psihološkom smislu raste potreba mlade generacije za manipulisanjem emocija i za drogiranje. Če strnem spet na kratko, torej to res zelo dolgo in pa precej intenzivno razlago. Zanimivo je slišati prav nekoga, ki ne prihaja iz istega kulturnega področja, povsem enakega, ki nas vidi torej od zunaj, da imamo torej Slovenci nagnjenost predvsem k temu seveda, da so oziroma so bili naši starši bolj ali manj tu nekje zelo pridni, vzgojeni torej k pridnosti, niso pa dobivali toliko občutka potrebovanja skozi ljubezen. In torej potem tukaj nastane reč, ki se pozna pri mlajših generacijah, kot ti isti starši, ki niso dobili dovolj ljubezni in torej s tem samopodobe, ki bi bila ugodna, skušajo seveda svoje otroke pretirano razvajati, torej jim nuditi pretirano ugodje. Seveda gre za koncept ugodja in po drugi strani neugodja pri staršu in otroku. Starš je seveda tisti, ki mora nuditi oboje, in kadar otrok pa želi sprejemati zgolj ugodje, takrat pravi, ko mu mama ukaže, treba je pospraviti sobo, kar je seveda neugodno, to doživlja kot neugodje, in ko češ, mama, ti me nimaš rada, in mama se temu ukloni, torej nadaljuje z vzorcem, ki v otroku seveda sproža potem kar precejšnje težave in pa otroke, ki jih imamo danes. Dr. Gregorič Kumperščak, vi ste meni povedali v začetku najinega pogovora, že pred tem najinim srečanjem, da tudi sami opažate pri svojem delu, da je kar nekaj dejavnikov, ki se pojavljajo pri teh otrocih, ki k vam prihajajo v bolnišnici, torej, in da so tudi razvajeni otroci eni od teh, ki jih opažate, da se pojavljajo v nekaj povečani meri, ko gre za težave z odvisnostjo. Ja, sigurno ni ene skupine otrok in mladostnikov, ki grejo v droge. Na tem kliničnem nivoju vidimo različne stvari. Vidimo razvajene otroke, o tem, kar je dr. Milivojevič govoril, ki res ne prenesejo nobene frustracije. To pomeni, že nek normalno delo za šolo je za njih prevelika frustracija, normalna ukaz oziroma prošnja starša, da nekaj pospravi, je preveč za njih. To pomeni, da jim je bilo že res od malega vse prizanešeno in so bili res zelo zavijani v vato. Tako da, ko so stari, 15-16 let, jih v teh najbolj kritičnih družinah enostavno tudi odložijo pri nas in rečejo, naredite nekaj, mi ne moremo nič več, dvignemo roke nad te mladostnike. To je zelo težka pozicija, v bistvu in za mladostnika in za terapevta, zdravnika, ki dobi takega otroka. Tako da to je mogoče ena skupina otrok oziroma mladostnikov, ki jih vidimo, ki gre potem mogoče v droge.
Druga skupina mladostnikov je sigurno ta, ki gre v droge morda tudi malo kot samo medikacije. Mogoče so že kakšne težave na psihičnem nivoju ali pa že neka razvita duševna motnja, ki ni bila prepoznana, ki ni bila zdravljena, pa se zatekajo v droge, da se nekako sami zdravijo, ali pa tudi pobegnajo iz takih zelo problematičnih odnosov, družinskih odnosov, iz disfunkcionalnih družin v drogo, naprimer. Je pa res, da danes je toleranca napram drogam, napram naprimer marihuani, ki je neka vhodna droga morda za druge droge, zelo velika. V Sloveniji še večja kakor v drugih evropskih državah in je ena velika skupina mladostnikov, ki gre v droge seveda zaradi eksperimentiranja, zaradi druženja, zaradi tega, ali si upaš ali si ne upaš. Tako da v bistvu vidimo zelo na kliničnem nivoju zelo pisano paleto mladostnikov. Ampak pri vas torej prihajajo že res tisti ljudje, ki potrebujejo torej direktno, neposredno, pač bolnišnično pomoč praktično. Rekli pa ste tudi, da je pri nas kar težava s tem, kako so te stvari urejene. Praktično pomoč, ki ni bolnišnicah, je vsa prepuščena nevladnim organizacijam, bolj ali manj. Naprimer za preprečevanje odvisnosti od drog, ja, naprimer NIJZ-ju je organizirana. Da bi imeli mi prav neko subspecialistično ambulanto za te, ki so že odvisni, je samo ena v Ljubljani, za mladostnike govorim, ne za odrasle, in ta bi naj pokrivala celotno Slovenijo. Oddelka za odvisne od drog, mladostnike, pa na nivoju Slovenije nimamo. Imamo za odrasle, ne pa za mladostnike. Tako da v resnici se potem poslužujemo teh institucij, nevladnih organizacij, različnih projektov, kamor potem pošljemo te mladostnike. Tako da v resnici jih hospitaliziramo samo takrat, kadar so somatsko zelo ogroženi v nekem akutnem stanju, naprimer zastrupitve ali pa močnega vpliva psihoaktivnih substanc, ali pa če imajo še kakšne druge pridružene duševne motnje, naprimer, ne vem, depresijo, psihozo, to so ponavadi te dvojne diagnoze. Če pa pogledate vi svojega psihoterapevtskega stališča, dr. Milivojević, kako torej ravnati v bistvu, ko vidimo, da morda v našem okolju, ali gre torej za strokovne delavce, ki so v šolah, ali gre za starše, da imajo otroci težave. Kako je z vašega stališča najboljše postopati takrat, da dobimo tudi nek učinek, da ne odvrnemo otroka? Vendarle so odvisniki znani potem, da najlažje igrajo takšne manipulativne igre, da znajo zelo dobro poskrbeti zase in da verjetno tudi dosti časa zakrivajo svoje odvisnosti. Brušenje je u emocijama. Znači, mladi ljudi se nekada nalaze u ono što kažemo situacijona kriza, recimo roditelji, ločitva ili nešto drugo, recimo nesreće u ljubavi i tako dalje, počinju loše se osjećaju ili recimo možemo da shvatimo celu tu adolescenciju kao razvojnu krizu. Znači, tad ljudi 14, 15, 16 godina oni još nisu formirani kao ličnosti, oni se formiraju, sastavljaju se, da kažem, delovi strukture ličnosti. I onda imaju čitav niz problema zbog kojih se loše osjećaju. I sad tu postoje, da kažem, dva pristupa. Jedan pristup je specijalna prevencija, znači droge nisu dobre zbog toga i toga, razne su vrste i tako dalje, tako dalje. Ali postoji ono što kažemo opšta prevencija. Jer malo pre sam pričao o razmaženima, ali izgleda, bar na osnovu američkih istraživanja, da ova takozvana internet generacija ili Z generacija, da su oni uglavnom prezaštićeni. E sad, u čemu je razlika? Razmaženo dete, recimo u parku, ono trči za njim mama i viče, aleš, počakaj, ona, i tako. Međutim, prezaštićeno dete dobija stalno poruku da je svet veoma opasno mesto i da ono je nesposobno. Nemoj ti, mama će, ne možeš, pašćeš, nemoj i tako dalje. I onda kad gledate u parku, vidite jednu mamu i jedno dete koje onako drži za ruku, gleda svet
uplašeno i tako dalje. I sad te generacije su sazrele, imaju recimo 20 godina, ali ono što je bilo ključno, to je pojava smartfona, znači pametnih telefona. Jer mi kažemo telefon, ali to je u stvari mikrokompjuter, vrlo moćan, u kojem imaju bar recimo 50 funkcija. Mogu da gledaju filmove, da se dopisuju s drugima, slušaju muziku, čitav niz aplikacija, ne znam, slikanje i tako dalje, tako dalje. I onda oni to koriste, znači sede u sobi, gledaju to, saznaju, to je prozor u svet i to postaje deo njih. Znači idu u krevet, zadnji pogled je na mobilni telefon koji je tu i ujutro prvi pogled na mobilni telefon i onda u stvari se ne bave svetom. Recimo, ima jedno istraživanje u Americi, kaže mladi srednjoškolci 7,5 sati u toku dana gledaju ekrane. Što znači da je vrlo malo međuljudske komunikacije i da nemaju socijalne spretnosti. Znači, ne snalaze se u životu. I sad, recimo, Twingi, to je jedna profesorka iz Kalifornije, ona kaže da je to najranjivija generacija, da su veoma skloni depresiji, anksioznosti, da su malo hipohondri, da nekako ne odlaze od svojih roditelja i da nema one neke velike slike o sebi koje imaju oni milenijalci, generacija pre njih. I onda dođemo do ovoga što je koleginica rekla, da oni u stvari nisu pripremljeni za život. I kad niste pripremljeni za život, onda ne znate da rešavate probleme, loše se osjećate i sad dalje šta? Neko alkohol, neko droge, neko nešto treće i tako dalje. Tako da ta opšta prevencija je u stvari po meni prava stvar, jer ih uči, na primer, tehnika rešavanja problema. U nekoliko koraka da definišu problem, pa ono brainstorming, šta bi sve moglo da bude rešenje, pa onda evaluacija svega toga, pa onda izbor i tako dalje, tako dalje. Znači, to je jedna od tehnika koja u stvari njima pomaže da se bolje nose sa životom. Človek kar zavzdihne pri tem in potem išče rešitve iz te stiske družbene, kjer smo se znašli v tem času. Ampak skratka, torej dr. Milivojević poudarja razliko med razvajenim in pa pretirano zaščitenim otrokom. Torej, da vendarle tukaj obstaja ključna razlika, torej razvajen otrok vedno išče ugodje, pretirano zaščiten otrok pa je tisti, ki je torej strani mame ali pa pač drugega starša enostavno navajen, da ga nekdo skuša vedno zaščititi in mu s tem sporoča, da sam ni sposoben in da je svet strašen, grozljiv. In tako se potem razvijajo seveda anksiozne motnje, depresija, umik in se povečuje seveda z uporabo telefona, ki ni več telefon, ampak je kar mikroračunalnik, ki ga ves čas jemljemo v roke in kot pravite 7 ur in pol na dan že kažejo raziskave, da mladostniki ga uporabljajo in torej na tak način odkrivajo svet. Starši pa jim ne preučimo torej predvsem načina, kako reševati težave. In to se mi zdi, da je kar ključ pri vseh stvareh, s katerimi se srečujemo, da kot da bi starši oziroma tudi morda strokovni delavci premalokrat opozarjali na to, da otroke ne rabimo obvarovati, predvsem pač pa, da jih moramo opremiti z orodji, da se bodo v življenju znašli. Kako razmišljate o tem? Ja, sigurno. Današnji starši bi se verjetno morali malo umakniti iz vrtca, iz šole, iz, ne vem, drugih dejavnosti, kjer so otroci, nekih izvenšolskih dejavnosti, ker skozi prežijo na svoje otroke in mladostnike in te res ne morejo prav zadihati brez staršev. In ena mera nekih normalnih frustracij je jasno zelo pomembna za razvoj in neki tudi neuspehi so strašno pomembni za normalen razvoj otroka in mladostnika. Mi se pa danes srečujemo z tako absurdnimi situacijami, da na primer deklica v 6. razredu dobi 3 v šoli, ne 1, oceno 3 in reče, jaz bom pa kar umrla, in reakcija vseh, ki so v stiku z njo je, pokličimo rešilca, dajmo jo v rešilca, odpeljimo jo na pedopsihiatrijo, ker je zagrozila samomorom. Torej reakcija vseh odraslih oseb, s katerimi je bila v stiku, od učiteljice
svetovalne delavke v šoli, ravnateljice, ki so se posvetovale, mogoče celo pediatra, ki je napisal napotnico, staršev, ki so jih poklicali. Torej vsi ti odrasli ljudje so se strinjali, da je najboljše, da gre na pedopsihiatrijo, kar je absurdno. In nekdo mora reči, dovolj je tudi neke psihiatrizacije družbe. Tako da to, o čemer mogoče mi dva danes govoriva, ne bo rešila psihiatrija, pa ne bo rešila psihoterapija, ampak mora priti do nekih sprememb res v družbi, v razmišljanju odraslih ljudi, da bodo znali tudi ceniti svoje kompetence, svoje znanje, svojo vlogo starša, da bodo vedeli, da morda pa, če je dobila 3, pa da če je rekla, ne vem, da si bo nekaj naredila, mogoče pa se moram jaz z njo pogovoriti, kot starša moram objeti, ne pa preložiti odgovornost na šolo kot eno institucijo, pa na bolnico kot drugo institucijo. Tako da spremembe v družbi, ki jih moramo mi narediti, so res velike. In tu spet vidim praktično vprašanje za vas. Vi ste veliko pisali tudi o umiku avtoritet, o tem, da pravzaprav imamo težavo v tem družbi, da nekako torej tiste klasične avtoritete izginjajo in seveda nastaja prazen prostor. Razumem pa stisko strokovnih delavcev in staršev, ki praktično več ne vejo, komu naj verjamejo. Torej v medijih, v družbi se vendarle pojavlja veliko pozivov, otroka morate imeti radi, otroka morate ceniti. Po drugi strani so strokovni delavci izpostavljeni ves čas raznim staršem ali pa drugim pritiskom, če ne boste naredili tega, vas bomo tožili, vam bomo pokazali, da to ni v redu. Strah je torej velik, nihče pa ne upa več praktično odreagirati. Kje je prava meja med tem, da je ali starš ali strokovni delavec preveč avtoritativen, ali pa da postavi tisto mejo, ki pa jo mora postaviti? Torej, kako spet postaviti nazaj te nekako meje, ki konec koncev varujejo vse nas? Rešenje je u promjeni paradigme uzgoja. Znači, ako sad uzimam Sloveniju za primjer, jer postoji to i recimo u Vojvodini, to se zvala nemačka uzgoja. Znači, krajnje pojednostavljeno, detetu se ne pokazuje ljubav. Zašto? Jer kad vi imate recimo 2-3 godine, šta je najvažnije na svetu? Da li vas mama i tata vole? Međutim, oni ne pokazuju ljubav, dete reaguje separacijskim strahom, jer ono je tad, da kažem, egzistencijalno ugroženo ako ne dobija ljubav, i onda je to dete zelo pridno. Znači, nije tačno da roditelji ne vole dete, oni ga vole, ali neće da pokažu. To je uzgojni trik. I onda dobijete pridno dete koje sve to radi. Onda se otišlo u drugi ekstrem, to je to ljubav bez discipline, i to je još gore, jer ovi prvi, oni su preterano socijalizovani i to su klijenti koji dolaze koji hoće da se leče. Znači, dolaze na psihoterapiju, dolaze na psihijatriju, traže pomoć i tako dalje. Ovi neće da se leče, oni ne razumeju, kao oni kažu, pa zašto ja stalno nalećem na kretene u svom životu? Zašto mene niko ne razume? Znači, ovi su u unutrašnjem konfliktu, a ovi su u konfliktu sa društvom, pri čemu je odgovornost na društvu. Svi su krivi, oni nisu i tako dalje. Znači, ako biramo između dve loše stvari, ova prva je bila manje loša, zato što ti ljudi idu, ne znam, godinu, dve na psihoterapiju, oni se promene i sve je u redu. I zato je potrebna treća paradigma, a to je ljubav i disciplina. Jer kad vi detetu pokazujete ljubav, ono nije toliko motivisano da se trudi, a onda morate da ga disciplinujete. Znači, mora sistem pohvala, nagrada, kazni, usmeravanja i tako dalje. I ono što je jako važno, to je da roditelji ne gledaju emocije deteta. Jer u ovom primjeru što je koleginica dala, svi gledaju emocije. Ono će da se ubije i ko će biti kriv. Znaš, i onda krene to prebacivanje odgovornosti i tako dalje. Treba gledati šta je cilj. Cilj je da dete postane samostalno, znači samostojno, gde ne u džungli, nego u ljudskom društvu. Samostalno, odgovorno, dovoljno socijalizovano i to je to. I ja verujem da kad se promeni ta paradigma, a ja se trudim već 10-15 godina, možda i 20, postoje neke knjige na tu temu i mislim da će onda rezultat biti
mnogo zdravija generacija koja će imati pozitivnu sliku o sebi, ali i će imati razvijene navade. Jer ono što pokazuju istraživanja, to je da su navade izuzetno važne za uspeh u životu. Če lahko še dodam, bo pa treba verjetno tudi v družbi spremeniti, seveda vprašanje kak, ne, ampak da se nekaterim, da se vrnejo avtoritete, ne, da se nekatere inštitucijam povrne, naprimer šoli, da se učiteljem da neko pravilno moč, ne, ljubezensko moč, da lahko spet začnejo vzgajati, ker učiteljem je bilo toliko stvari odvzetih, kaj oni lahko delajo, je v bistvu samo še nekaj zapisujejo, pa naprej obveščajo. Mislim, da se je isto zgodilo centrom za socialno delo, da samo še s papirji nekaj urejajo, v bistvu v te stike, v odnose z svojimi ljudmi, s katerimi bi naj skrbeli, v tem primeru za otroke, mladostnike, šolarje, sploh več ne morejo iti, ker so toliko nadzorovani z nekimi pravili, z neko birokracijo. Tako da danes ni več neke figure, v katero bi ljudje nekako verjeli in bi morda, ne vem, tudi pripravljeni biti slediti v nekem normalnem smislu, ne slepo slediti, ne. Tako da, če se bo to spremenilo z tem, ko bomo vzgojili boljšo generacijo, bo v redu, samo do takrat je pa treba preživeti tudi. Prvi autoritet je roditelj. Ja. I reč autoritet ide od argumentare, znači onaj koji hrani nekoga, koji uvećava, znači odgaja, kako bismo mi rekli, ili pita, mi kažemo vaspitanje, znači pitati, hraniti i tako dalje. Znači prvi autoritet je roditelj. I sad roditelji često ne znaju razliku između autoritativnog i autoritarnog. To je mala razlika, pa i neki stručnjaci ne znaju. Znači, autoritarno, to je onaj negativni autoritet. Uvek mora biti po mome i ako ne, bit će strogo kažnjen i tako dalje. A autoritativno, to je kada neko nastupa u poziciji autoriteta. Znači, roditelj je autoritet, ali taj autoritet zna da pokaže ljubav, da neguje, zna da se igra s detetom, ali sad je ozbiljno. Znači, i dete mu se podredi. Jer ljudi često ne razlikuju. Misle da ako se odnos roditelj dete treba bude hijerarhijski, znači autoritet, a dete se podredi. To znači da radi one stvari koje su korisne, a koje su mu neprijatne. A mi smo to negde pomešali sa biti ponižan. Tako, i onda roditelji ne žele da maltretiraju dete i tako dalje. I onda su i oni zbunjeni oko autoriteta i onda imamo, sad ovo što ste vi rekli, čitav niz posledica. Znate, kad sam išao u školu, prvi razred, mama i tata sa mnom, učiteljica, i moj tata kaže, ako nije dobar, udarite ga. Onda ona kaže, jao, pa mi već od 19. stoljeća ne tučemo decu u školi. Onda moj tata kaže, dobro, u tom slučaju, ako nije dobar, kažite meni. I sad, ja gledam učiteljicu, iz učiteljice moj tata, znači ja moram nju da slušam, jer ću imati problema sa tatom, bit ću kažnjen. I takva je bila pogodba, društvena pogodba, znači roditelji, škola, znači više veruje učiteljici nego meni. Danas se to promenilo, tako, i sad je roditelji protiv škole, pa se direktori plaše Pop TV-a, preverjeno i ti takvih emisija da bude neki skandal. I onda prelazimo na takozvani uslužni model. Ugajamo, znači roditeljima i tako dalje. Dugačka tema. Ja, lahko bi se v to kar precej poglobili, se mi zdi, da smo kolektivno nekako šli skoraj da vsi, kar ostane otroka, največ odraslega pri marsikateri smeri in strani. Samo da strnem, torej, da ne bo kakšnih pomot, torej ne zagovarjamo fizičnega kaznovanja otrok, da ne bo kdo napačno razumel, ampak vendarle gre za to, da je velika razlika torej med avtoritativnim in avtoritarnim načinom delovanja starša. Da torej morajo otroci biti izpostavljeni ne pretirani ljubezni in ne pretirani disciplini, ampak seveda tako ljubezni kot tudi disciplini, in da starši, ki so
avtoritativni, znajo otroku seveda dopovedati, kje je meja discipline, torej kje pa je treba zdaj začeti poslušati, kjer je stvar resna, kje se konča torej ugodje za vsako ceno. Tisti, ki so avtoritarni, pa zahtevajo seveda poslušanje zgolj in samo zaradi poslušanja, ker sem jaz tako rekel, kar pa seveda v nobenem primeru ni dobro in to je potrebno razlikovati, ne pa da se enači eno z drugim. Če sem pravilno povzela na kratko to vaše mnenje. Vendarle pa smo se tudi v pripravi na tale pogovor pogovarjali še o eni temi, za katero se zdi pomembno tudi Centru za preprečevanje odvisnosti, da jo nekako izpostavimo, da smo kot družba, torej poleg teh nekih vzgojnih težav in pa takih osebnostnih postavitev starši, otroci, avtoritete, zašli tudi na tem področju, da smo morda katero od vstopnih drog, kot jim tako rečemo, skoraj da začeli preveč proslavljati tako v medijih kot tudi v družbi. In dr. Gregorič Kumbrščak, vi pravite, da je torej precej velika težava, kot ste povedali na začetku, pojavnost marihuane, ki je praktično zdaj postala vsakdanja. Generaciji staršev se zdi to izjemno sprejemljivo, torej to ni več tabu, kot je bil včasih, danes se praktično odkrito konzumira, govori se o medicinski sprejemljivosti kanabisa. Zdaj pa nekje treba vendarle potegniti neko mejo. Torej, marsikaj zagotovo drži, ampak splošna taka sprejemljivost tega pa povzroča kar velike težave, tudi pri vašem delu jih opažate. Ja, Slovenija ali pa slovenski mladostniki so strašno tolerantni napram uporabi marihuane. Seveda so vsi mladostniki po Evropi in po svetu, ampak imamo eno študijo, kjer slovenski še posebej izstopajo. Ta študija pravi, da 10% več mladostnikov sprejema marihuano kot nekaj zelo neškodljivega ali pa celo dobrega, kar je zaskrbljujoče. V zadnjem času se o marihuani dosti govori v smislu uporabe za medicinske namene ali pa kot industrijska konoplja, dosti člankov je na to temo in mladi seveda iz teh informacij poberejo, kar je njim všeč in sporočilo, ki so ga morda dobili, je, da marihuana ne samo, da ne škodi, morda celo tudi zdravi. In res vidimo, da se tudi, ne samo, da jih vedno več začenja kaditi ali pa se eksperimentirati marihuano, tudi ta starostna stopnja se niža, kar je zelo, zelo problematično. Slovenci smo tudi tolerantni do drugih drog, zelo, ne, naprimer do alkohola, ne. Zelo tolerantni smo tudi naprimer do samomora, naša stopnja samomorilnosti je še vedno zelo visoka, tako da to so stvari, ki so zaskrbljujoče. Tako da preventiva na tem področju bi bila zelo, zelo nujna oziroma bi morala biti zelo, zelo močna. To opažate tudi vi morda, ne vem, težave z marihuano, kako je s tem tudi na vašem področju, konec koncev v Srbiji? To je, da kažem, globalni problem, pri čemu tu sad postoji, da kažem, dve grupe. Znači, postoje ljudi koji su relativno uspešni, znači, između, ne znam, oko 40 godina, koji su roditelji, imaju profesiju, rade i tako dalje, oni uzimaju to rekreativno za vikend ili... I oni su jedna grupa koja se bori za legalizaciju. Znači, oni se plaše, sad ja ću da kupim, pa će da me uhapse sa tim, pa idem u zatvor, a u stvari ja sam ok, to meni ne šteti i tako dalje. I onda oni svoje interese guraju u prvi plan i lobiraju za legalizaciju, a onda imate, to je kao piramida, pa sad imate veoma široku skupinu mladih koji su u raznim, da kažem, problemima i gde prvo, ovo što je koleginica rekla, marihuana može da otkači psihozu, znači šizofreniju ili nešto drugo što je već u osobi. Ono što dolazi kod mene, to su napadi panike. Znači, oni su probali i doživjeli su napad panike i sad su u smrtnom strahu da će opet da im se to ponovi ili im se ponovi. Znači, to mi viđamo kao psihoterapeuti. Ali ono što je najgore, to je isto koleginica malo naglasila, ne znam da li ste uhvatili to, da su to ulazna vrata.
Znači, kreće se s marihuanom koja je socijalno prihvatljiva, aha, dobro, to deluje tako na mene, a kako deluje ovo, a kako deluje ono? I onda oni u stvari traže odgovarajuću drogu koja im se onda uklopi u emocije. Jer droga u stvari im pomaže da oni ili budu srećni ili da ne budu nesrećni. Znači, utiče na emocije, kad nađu svoju drogu, onda se fiksiraju za nju i to je problem. Se pravi, težava je tako na način, da seveda poiščemo tiste droge, ki konec koncev ustrezajo našemu čustvenemu stanju, kot tudi po drugi strani seveda kot vstopna droga, ki potem odpira vrata vsem ostalim drogam, ki so na trgu, ki jih je veliko in ki lahko za koga pomenijo seveda kar velike težave. Sicer, ko smo se pogovarjali, so pri Centru za preprečevanje drog povedali, da nekako ne opažajo, da bi se pojavnost drog kot takih torej povečevala v družbi, da je trend nekje stabilen, vsaj kar se tiče Slovenije in podravske regije, ampak da vendarle se torej pojavlja več takih težav in pa tudi več drugih različnih oblik odvisnosti, ne samo kemičnih odvisnosti. In odvisnosti kot take so v tem času kar problem. Veliko smo govorili o težavah, o tem, kako jih zaznati, ampak zdaj pa morda, ko gremo proti koncu, tudi bolj ali več o tem, kako pa to preprečevati, torej kaj narediti pravzaprav za to, da bi nekako naše otroke skušali pravočasno še usmeriti, ali pa morda, ne vem, iz vaše klinične prakse, kdaj se je torej tisti trenutek, ko mora starš ali skrbnik ali strokovnjak postati pozoren na to, da se z otrokom nekaj dogaja. Mogoče najprej sporočilo glede marihuane ali pa drog nasploh, sporočilo staršev, ne vem, šole, vseh avtoritet pozitivnih mora biti zelo jasno, ne ambivalentno. Marihuana je lahko škodljiva droga, sploh če jo uživajo mladostniki. To mladostništvo je razvojno obdobje, možgani še niso dozoreli, se šele razvijajo, ogromno enih sprememb se med puberteto, med mladostništvom dogaja v možganih, sinapse rastejo, nevrotransmiterski sistem se razvija, plastičnost možganov se že manjša, torej res zelo burne spremembe in dodati tem možganom še drogo, še marihuano, res lahko dodamo tisto piko na i, da se izrazi naprimer psihoza ali pa kakšna druga duševna bolezen, panična motnja, tako da mladostništvo ni čas, ko bi lahko eksperimentiral tudi ne za marihuano. Jaz mislim, da bi moralo biti to nekako zelo jasno sporočeno. Seveda danes imamo starše, ki dajo druga sporočila, imamo mladostniki, ki povejo, da so bili v bistvu starši tisti, ki so jih prvi jim ponudili en dim. Tako kot je znano, da v Sloveniji otroci, mladostniki z alkoholom pridejo najprej v stik v svoji družini. Tako da ta sporočila bi morala biti bolj jasna. Ta toleranca napram vsem drogam bi morala biti manjša. Kako pa to doseči, to pa je seveda že drugo vprašanje. In verjetno ni enega jasnega, enoznačnega odgovora, kaj ne, doktor Milivojević? Da, teško jer, znate, ljudi žive u raznim kontekstima, neki su siromašni, moraju mnogo da rade, zanemaruju decu iako ih vole i tako dalje, neki su, to je sve jako različito. Ali, recimo, mene povremeno pitaju roditelji u strahu da će dete da im uzima drogu, šta da rade? I sad moj odgovor je sljedeći. Najbolje što možete da uradite, da vi budete takvi da to dete želi da liči na vas kad odraste. Ampak to je zelo težka naloga. Da torej tudi sami prevzamemo to odgovornost, da smo takšni ljudje, kot bi želeli biti, ne? Da smo vzor, Tako, da smo vzor svojim otrokom in mladostnikom. Recimo, moj sin, ne znam koliko ima, 7-8 godina, dođe i kaže, tata, ti si deloholik. Znači, šta on kaže? Nisi dobar uzor. I onda stvarno gledam iz njegove perspektive, on ne vidi sve što ja radim i kad se opustim, i kad uživam, i kad ovo, i kad ono, i tako dalje. Tako da, jedan od problema, ovo što smo pričali, to je da deca više ne žele da liče na svoje roditelje. Recimo, ja napravim test, pa 30 studentkinja, pa koja bi
recimo 60% želela da liči njen život na život mame ili da bude kao mama. I onda 2-3 ruke se dignu. Znači, mame su često žrtve i ja neću da budem žrtva kao moja mama i sad, a kako ću? I onda gleda medije i onda se identificira tako, s nekim, sa Lady Gaga, na primer, i tu onda sve ode u pogrešnom pravcu. Torej, dobro je, če se znamo identificirati starši, če najdemo vzor v svojih starših in če smo potem kot starši to, kar bi morali konec koncev otrokom tudi predstavljati. Sicer pa, kot ste rekli, torej, veliko je pojavnosti. V Sloveniji se v zadnjih letih stanje sicer na področju uporabe tobaka in alkohola med mladostniki izboljšuje. Povečuje se, kot smo rekli, poraba prepovedane konoplje, strmo pa narašča predvsem število nekemičnih oziroma vedenjskih odvisnosti. O tem nismo kaj veliko povedali, morda pa v tem kontekstu je vseeno treba opozoriti, torej, da tudi sami ste rekli, imate pri vas na oddelku kar veliko otrok, ki bi verjetno lahko šli v vse smeri, ampak jim je bila dostopnost digitalnega sveta nekako najbližja in so se umaknili van, verjetno. Ja, in res dosegajo vse diagnostične kriterije za odvisnost, naprimer nekemično odvisnost od računalniških iger ali pa samo od nekih biti na spletu, biti na računalniku. Tako da ta porast opažamo in je ponavadi povezan tudi zraven z pojavom depresije kot duševne motnje. Tako da imajo potem, ko pridajo, če so hospitalizirani, če so sprejeti na našo enoto, opažamo tudi prav abstinenčno krizo, ko ne morejo priti do telefona ali pa do računalnika. Tako da je potrebno ogromno dela, da jih potegnemo ven iz tega. Je pa ponavadi res potrebno zamenjati okolje, ker starši tega novega ritma nekako ne zmorejo več vzpostaviti doma. Tudi izklop Wi-Fi-ja ali pa elektrike, nekako pri teh otrocih ali pa mladostnikih, ki so res že dosegli stopnjo odvisnosti, ne zadostuje. Tako da tega je vedno več. Kaj to pomeni vedno več, koliko, ne vem, ta pojavnost? Včasih smo brali o tem konec koncev samo o nekih ameriških tekstih, o teh stvarih, zdaj pa je torej zares to prispelo k nam, to niso več neke obskurne stvari. Ja. In pri vedno mlajših, to niso več srednješolci, to so osnovnošolci, to so učenci, ne vem, 4., 5. razreda, ki so tudi zaradi korone, ki po eni strani jih je sila, da sedijo pri ekranu, seveda z namenom nekega šolskega dela. Starši so izgubili kontrolo, se ne moreš vedeti, ali je on zdaj zaradi šole na računalniku ali igra igrice na računalniku, in je v času korone, te epidemije, res porastla ta odvisnost prav pri otrocih, niti ne pri mladostnikih. Na kakšen način se izraža, kako to vi vidite, kako to starši vidijo, torej res dobesedno odvisnost od tega, da se otrok ne umakne od ekrana, ali sega celo še dlje v umik, recimo od prehranjevanja, od nekih res kaže vse elemente odvisniškega vedenja, torej ni več drugih prostočasovnih aktivnosti, ne druži se več v živo, ne je več v jedilnici, ampak mu je treba hrano prinesti v sobo, opušča že higienske navade, skratka vse je zoženo samo na drogo, v tem primeru pač je ta droga računalnik. In seveda starši pri tem ne smejo sodelovati, nekje zelo zgodaj bi morali to prekiniti, ampak tako kot sem rekla, je bila past v tej korona času, ko je bilo v bistvu pričakovano, zaželjeno, da morajo za šolo delati za računalnikom. Nedavno so išle tudi smernice, ne vem, če tudi vi v Srbiji jih poznate, v Sloveniji so išle torej smernice za uporabo ekranov, torej koliko časa je po posameznih letih primerno, da so otroci pred ekranom, ampak v času epidemije se zdi to skoraj da nemogoče, ker so otroci praktično, če želijo torej spremljati šolo v času karantene, v času nekih takih omejitev, so vendarle prikovani pred zaslon. Kako to reševati? Imate morda kakšen namig, dr. Milivojević? To ni enostavno. To zovemo digitalne granice. Znači, pravilo je, ili ovako da kažem, svi ti veliki menadžeri iz Kalifornije, Silicijumske doline, oni svoje deci ne daju telefone, znači što duže treba izdržati da dete ne dobije taj pametni telefon. Znači može mobilni telefon,
ali ne taj koji je u stvari kompjuter. Ali sad su tu problemi, ne znam, Viber grupe u školi, učiteljica pošalje zadatke i tako dalje, onda ako dete nema takav telefon, ne može da učestvuje i tako dalje. Digitalne granice, to znači, to je opet ta priča o autoritetu. Znači, roditelj dozvoljava određeno vreme, meri, mislim, postoje tu i neke tehničke stvari, može da programira kompjuter da radi od do, ali tako? I ne sme da popusti. Znači, kao što su meje u drugim stvarima, tako su i ovo digitalne meje. Od koliko do koliko može se gleda. I ono što je isto interesantno, to je da je uskraćivanje kompjutera najveća kazna. Znači, ako ne uči i tako dalje, onda najbolji način da dostignete taj cilj da ga uslovljavate sa gledanjem, recimo igranjem igrica ili to drugo što radi na kompjuteru. Ja, se pravi, treba je postavljati meje tudi pri teh rečeh. Torej, zares, če vas zanima, torej tudi NIJZ ima objavljene te smernice, kjer si lahko natančno pogledate tudi po letih, kako torej strokovnjaki priporočajo, koliko časa bi naj otrok preživel pred ekranom. In v tem času je pač treba verjetno res nekje najti nek kompromis, torej med tem, kaj je obveznost in pa kaj je tudi zasebna raba. In kot ste rekli, tega se striktno držati in največja kazen je torej za marsikoga, ki se ne uči, ki torej ne izvaja nekih aktivnosti, prav umik računalnika in pa mobilnega telefona. Velika so tveganja v tem času, ne? To se boste verjetno strinjali z mano, da ni enostavno v tem času. Ja, biti starš ali pa biti strokovni delavec, ne, ki je izpostavljen različnim izzivom na različnih koncih. Kakšne nasvete bi jim dali na koncu oziroma kakšno tolažbo? Ne vem, kako vi gledate v svet. Toliko smo povedali nekih slabih reči, ampak vendarle upanje vedno na koncu obstaja in odgovornost je na nas. Možda bi ja malo uporedio, pošto sam dotakao Slovence, ali mislim da u Sloveniji situacija značajno bolja nego u Hrvatskoj i još možda duplo bolja nego što je u Srbiji. Tako da Slovenija kad se poredi sa regionom još je dobro stoji. V kakšnem smislu, če morda malo obrazložite? U smislu tih statistika, od to marihuana, sve to što sam pričao i tako dalje, jer mi se čini da su ovde porodice kompaktnije i da taj neki starševski autoritet je mnogo više prisutan nego, da kažem, u tim južnim republikama. I onda se to odražava i na život u školi, mladi koji piju, druže se, koji krše, recimo, ove COVID. Znači, nađu se negde, ono kad je bio lockdown, pobegnu od kuće, roditelji ne mogu da ih zaustave i tako dalje. Tako da, ta neka moja percepcija, ovako gledano stručnim očima, Slovenija je 4+. Torej, dobra usmeritev 4+ ocena za Slovenijo proti drugim državam, Hrvaški, Srbiji, ker je pojavnost odvisnosti vendarle večja, tako kot pravite. Tako da gledamo, upam, da vseeno v tisto bolj svetlo smer. Epidemija bo enkrat tudi minila, ne? Tako kot pravijo. In seveda odgovornost je vedno na koncu na nas, ampak gledamo pa lahko v tisti smeri, kjer lahko najdemo pomoč. Pri vas lahko vedno poiščejo pomoč, verjetno je pediatrija odprta tudi v tem času za vse take stiske, kje vas najdejo tisti, ki bi res potrebovali pomoč, oziroma kdaj se pokliče vas in pa kdaj druge organizacije, ki skrbijo za to? Mi vedno apeliramo za stopenjsko pomoč. Mogoče tako, kot sem v primeru tiste deklice rekla, ne? Najprej je v šoli treba stvari pogledati, če se dajo rešiti. Šolsko svetovalno službo pa vsaka osnovna in srednja šola, s čimer bi se morala Slovenija zelo, zelo hvaliti, ker smo kar unikum v Evropi. Potem so seveda svetovalni centri, so izbrani zdravniki, pediatri in potem ambulantni, naprimer pedopsihiatri in potem šele naš oddelek. Tako da jaz ne bi dala našega oddelka na tisto prvo, kamor je treba priti po pomoč. Je pa res, da smo v sklopu naš oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo je v sklopu pediatrije, ki je seveda odprta skozi vsak dan in tam se potem seveda za zelo urgentne primere dobi pomoč.
In pa psihoterapija pa v življenju zanjo nikoli ni prepozno, ne? Da. No, mislim, dobro, to je terapija podrazumeva patologiju, ali danas su ljudi nekako shvatili da niko nije imao idealno detinjstvo, da niko nije idealan, da smo svi grešni i tako dalje, i onda kad imaju neke, recimo, probleme, recimo ljubavni problemi, pa dođu tamo do neke 35. pa nisu ostvarili vezu, a žele je, onda se pitaju šta s njima nije u redu, onda odu na razgovore. Ti razgovori su jako dobri. Mi isto promovišemo, znači sad u periodu COVID-a, razgovarajte sa bliskim ljudima. Znači, znate, jer kad čovjek ima emociju koja je neprijatna, onda mu se suzi percepcija, onda samo gleda to i gubi širinu, gubi dubinu. Ali razgovor sa prijateljima, sa bliskim osobama mu pomaže da malo bolje to sagleda, jer ono što je u stvari glavni cilj, to je da ljudi budu zadovoljni sobom, znači da imaju pozitivnu sliku o sebi i da dobro žive svoje živote. I kad to bude bilo tako, onda će biti izuzetno malo tih mentalnih poremećaja, verovatno samo oni koji su biološki determinisani. To je naš idealni cilj. No, k temu je treba v vsakem primeru strmeti, torej res poskrbeti zase, da bomo nekako dovolj dobro živeli in da bomo imeli stik z bližnjimi, kot poudarjate, torej poiskati v tem času bližnje ljudi, povedati tudi, kadar kaj ne gre dobro, tudi morda v službah ali naokoli, še bolj moramo biti nekako razumevajoči za drugega, kar se nam zdi, da nam v tem času konec koncev manjka. Ampak vendarle ob koncu tega pogovora ne pozabimo na to, da 25 let deluje Center za preprečevanje odvisnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Mariboru, da gre za izjemno velik dosežek in da lahko seveda tukaj najdete pomoč vsi tisti, ki bi jo morda potrebovali, kot strokovni delavci, kot starši, kot vsi drugi. Obrnite se torej na strokovnjakinje, ki delujejo v tem centru, in na strokovnjake, ki vam bodo pomagali, ki vas bodo znali usmeriti, torej v katero smer je treba morda iti. Predvsem pa ne odlašajte, včasih je to tisto, kar je konec koncev ključno. Hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker sta tudi vidva se vzela čas in poklepetala na to temo, da bi bilo odvisnosti čim manj in pa takih bližnjih srečanj čim več. Hvala.